بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تمسك بسنته إلى يوم الدين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه واجعلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Alhamdulillah, magsyukur kita bisya Allah subhanahu wa ta'ala. Tiyak na kita bisya magkasuwa si kuap-kuap itu. Mian syarta te continue et TV iene si pengajian ten bi. Iene bakas katagnaan TV me pele-pele mian. Cuma gua tamanan hap ne panagna TV iene bisyara TV inin atau akan subjek TV inin iene bisyara Allah subhanahu wa ta'ala. So ko itu mian dehil amban ka panagna te ambat kita rahu basahan dembua gurute dembua hafilte mian kuene tuan Abu Dzar ja'alan yene binasyan iskitibihin ayat mian ganta tinapsiran tebi atau akan inexplain tenbi yene mian kuhap-kuhap itu. Fal yatafaddal tuan di kau basahan kamirahu ayat Allah subhanahu wa ta'ala. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وجاء إخوة يوسف فدخلوا عليه فعرفهم وهم له منكرون. ولما جهزهم بجهازهم قال ائتوني بأخ لكم من أبيكم ألا ترون أني أوفي الكيل وأنا خير المنزلين فإن لم تأتوني به فلا كيل لكم عندي ولا تقربون. قالوا سنراود عنه أباه وإنا لفاعلون. وقال لفتيانه اجعلوا بضاعتهم في رحالهم لعلهم يعرفونها إذا انقلبوا إلى أهلهم لعلهم يرجعون. فلما رجعوا إلى أبيهم قالوا يا أبانا منع منا الكيل فأرسل معنا أخانا نكتل وإنا له لحافظون. قال هل آمنكم عليه إلا كما أمنتكم على أخيه من قبل فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. ولما فتحوا متاعهم وجدوا بضاعتهم ردت إليهم
قالوا يا أبانا ما نبغي هذه بضاعتنا ردت إلينا ونمير أهلنا ونحفظ أخانا ونزداد كيل بعير ذلك كيل يسير قال لن أرسله معكم حتى تؤتون موثقا من الله لتأتونني به إلا أن يحاط بكم فلما آتوه موثقهم قال الله على ما نقول وكيل بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تمسك بسنته إلى يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه وجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه وجعلنا برحمتك في عبادك الصالحين اللهم بلغنا رمضان وأعنا فيها بالقيام والصيام وغض البصر وحفظ اللسان يا عزيز يا رحمن ربنا ظلمنا أنفسنا فإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته Delu tukbal tabirahu pagsarang syukurin sa Allah subhanahu wa ta'ala tiya na kita biisab magkasuwa si kuhap-kuhap itu miyaan yene si pagkasuwa-suwaan tebi baktul dukin ito hanwe tebi dangan parangan si ganta pagpeseban tebi si tengid palihalan agama Allah subhanahu wa ta'ala pahap tebi niat tenbi dangan parangan amban ako ne mimisyaralay latun sampai kaam kemon mapakalihin pegge hinangin apabila ga'lai ikhlasin duk ga'lai pagperembus-busin tuju Allah subhanahu wa ta'ala baya kita rukgai tehinang siksa tekkalay silaw dembuli indanan tebi amban me inazab wa Allah subhanahu wa ta'ala tekka ilaw iin serta dehelu pinasuleyab iyenemiyaan ebut narka jahannamin iyene si meksiye mag-amal ibadat turya tak bulak dunya ini amban may ibadat haji iyene ibadat magbabasa Quran sa lungkohap sumaguwa pamasahan din yene ibadat atawakan pamasahan din dukhadya siya tabantu we siya miyaan tao misara atawakan tao masa lemikian yene me siya magjijihad
megluas lungsad silan Allah subhanahu wa ta'ala. Sumagua peg luas lungsaran din atau akan pag-atubangan di duk kuntara Allah ta'alahin duk siya hadja tegellal we siya miyaan bahani. Ikatalunin iyan may manusia meg napaka atau akan magtabang atau akan basag magsadak ka. Sumagua iyan pagsadakkahan din atau akan pagtabangan din supaya hadja siya tegellal we siya miyaan dayahan atau akan supaya siya hadja tegellal we siya miyaan sayo. Sinabab amban ga kay ikhlas damiyaan. Basta siya ini amal ibadat hadja tahinang din. Dehellu pinasuleyab ebut narka jahannamin tekka illaw iyan. Banjari may umat Islam siya ingin bentuk pakalitin bi. Luone ke sasang bi pabakbak, luone ke sasang bi pakapangkapang, luone ke sasang biningko-ningko, luone ke sasang bi miaan megbella atau akan medialem kusina, dendangan atau akan meg-ekka-ekka. Subay pahapte biniatin bi. Pegge ada kala iinin dan buat amban makatabang kita bi. Tekka illaw iin. Yene illaw inambanan na kita bi kemon kinalasahan ten bi. Ahli pamilyano, andano, samano, inaano, pongtineino, ngambanan ka unay tekka si illaw iin. Iya rumetalebihin, iyene miyaan bakas kekehinang no metu diata bulak dunyahin. So inin may umat Islam hangkan pahapte biniatin bidangan parangan sine mga tauhin ada kala yeinin makatabang kitibihin tekka lesyelaw iyan. Manjari tesyubahat we tebi iyan mi an last lecture tebi atau akan last iyan mi an penubahat tebi iye si waktu ne tehinang nekura Yusuf alaihi salatu wassalam dalam lahat Mesir. Si waktu ne tehinang nekura Yusuf dalam lahat Mesir. Serta petuju iye kemon kauman ketelibut iye ne Mesirin atau akan Ijifin. Supaya melikinakan pisi iye pegge sieru peinte iene meniak kinakan tenanin. Iene sinabab amban peg tipun demiaan atau akan sinabab amban iene miaan peg enak remiaan puas amban peg tenem de dalam 7 tahun sababan ketauhan de. We niya utara song patekka di dalam 7 tahun isab sisino. So pegtekka iyan utara miyaan rey di andang miyaan lahat Mesirin sinabab amban iyan hinang Yusuf miyaan amban iyan sedi amban kinakandeli mekepebel di pesie iyan miyaan si manusia ketelibut lahat Mesirin petek kapi sisi kemon. Petek kapi si Mesir kemon. Ganta iene ngangut sin kinakan miyaan mepong tinai kalasahan. So taabot getemin oras ili iene lahat Palestin. Iene lahat miyaan Syam. Pilihan Yaqub alaihi salatu wassalam iene rukme kaanakan ni mataamban si Yehin atau akan iene mepong tinai Yusufin. Manjari pegsakay ngeket kesigpitanin atau akan pe saplag kesigpitanin iyan dialim lahat Kanaan miyaan atau akan dialim lahat Palestin miyaan. Tinipun wenebi Yaqub iyan kemon anak nin kesempu peinte iyan pong tinai Yusufin.
Ini bicara Nabi Yaqubin si siya may pong tinai kalasahan. Ippan niya dembuwa ne kura. Takale-kale ku dilem lahat Misir. Nekura hatul ko. Duk nekura sulut. Duk nekura beti urung. Bang pain ne mi anak dapat pi kampi iye ne sinekura alay haplahat Egypt, haplahat Misir. Supaya niya tebeli tebi. Atawakan niya miaan tapapa tebi. Puas kamtek ka amban iye ne lahat Misir miaan. Pagtaabot sa ili may pong tinaing kalasahan, nuhut ni atawakan, nuhut pangandaakan samare ni Yaqub, iye ni may pong tinaing Yusuf miyaan. Sarta may tagama ni, ganta petulak haplahat Misir atawakan haplahat Egypt, ganta melikinakan iye ni sinekura tesubahat. Duk mengium banag, we mahatul miyaan may pong tinai kalasahan. Manjari, pagtek kasaili miyaan silahat Misir, atawakan silahat Egypt, bangkwe itu, atawakan magsiang galis, pen Allah subhanahu wa ta'alahin, waja'a ikhwatu Yusuf fadakhalu alayhi fa'arafahum wahum lahu munkirun. Pagtsakay sa ili miyaan megtipupok ne para iye ne memelikinakan miyaan silahat miyaan Misirin. Sarta la ine tumampu iye ne me pong tinai Yusuf miyaan kesiyam atau kesempu duk dembua kesempu we. Pagtsakay ni daur de atawakan iye ni pesunu siye ni mengeddo atawakan memiliki nakanin. Pagpayam nabiYUSUF me pong tinainin hep iye ni mapasek atawakan me pesunu memelihin. Ben Allah subhanahu wa ta'alahin waja'a ikhwatu Yusuf. Duktek ka ne pein ne paasek may pong tinay Yusufin. Fadakhalu alayhi. Paasik ni PCE. Fa'arafahum. Nakitawuhan wa nabiYUSUF. We may pong tinainin ni hati. Iye ni miyaan. Tekiteri miyaan. Atawakan iye ni may petek kamiyaan. Yene pong tinaine bakas nga labo iye jaman tagna dielem kupong. Yene pong tinaine bakas mebelihan iye si harga kulang-kulang po si Malik ibn Zu'or. Iye ne pong tinaine sampai sinabab ang bansiya iyen tebo ihap Misir tepebelli sinadagangan. Iye ne pong tinaine sinabab ang bansiya iyen te ipat iye we aased di duman metetoane. Sampai tetuk sa iye ne si luma pengipatan iye miyaan. Sampai umisi iye dem kabuso 7 tahun lay dialim. E iyen mapaasek tekitene atawakan me pesuno iye ne memiliki nakan ne miyaan. Fa'arafahum. Ketawuhan ne we ne me pong tinaine miyaan. Wahum lahu munkirun. Sumagua iye ne keniaan me pong tinaine miyaan. Ga ketewuhan de. We Yusuf ne hati iye ne hinarap-harap din. We Yusuf ne hati iye ne pemilihan de kinakanin. We Yusuf ne hati iye pinag-aka-aka ne kura mahatul duk ne kura maadil. Iye ne pangandaakan samare me petudyus iyehin. We i ne hati iye ne miyaan nakanak bakas ilevo de dilem kupung metuule. So may umat Islam si syarahan na ini dalam tafsir iye ne miyaan
Al-Baghawi rahimahullahu ta'ala pagsakay sa ili paasik iyan may pong tinainin magtuy tinilaw at nabiYUSUF alayhi salatu wassalam ine pe inne akabi may pituhin hatu kampin ne pito hadyang ispiyahan miaan kauman ko atawakan pito pe inne nip iyan miaan lahat pag nakuraan ko ininen ine sembung ine miaan may pong tinaine miaan may pong tinai kalasahan. Paine duman kemi pitu ganta ang ispiya. Duman kemi pitu ganta miaan ine ruk ine sumagua pitu kemi tadzaat we amma kamihin. Ganta pe 7 kao. Pegge takali-kali keo dembua amban nekura beti urung. Dembua amban nekura mulia, dembua amban nekura hatul. Pitu kami ganta melikinakan supaya niya kakan kami silhat Kanaan atau akan delem lahat Palestin mepong tinai kalasahan. Ili miaan so sampai minulia si mepong tinai kalasahan. Miaan we Yusuf sumagua dehelu ambani tinilaw we re tinilaw we nabiYUSUF iyan miaan sempu pong tinaina miaan pa inne kaam dupen ne sempu matapituhin sambung din pa inne sempuk duwe kemi magpong tinaihin sumagua pa inne niya dembua pong tinai kami inalinan Yusuf. Tebo open we kami meganyatan atawakan meglola hap kapaslangan atawakan hapulangan. Pegtek ka pen nila itakakan we helimew. So hilang kemi pen ne dembua. Telebbi kemi sempu ruk dembua. Ubus dembua in pen ne pong tinaine langgung inalinan Benyamin ga penne pinetuhot we sama kamihin si kami tinalew iye ko paatag iene pu Benyamin ko mapatag pu nabiYUSUFin atawakan pu Yusufin iene pong tinai kemi jaman lay ko tekekeb atawakan takeket we helimew iene miaan silan ko kahantang kepengeket iene pong tinai kemi jaman lay. So, inin bisarahin may pong tinai kalasahan. Manjari, gai enta alab-alab de, we iene miaan pegpeinan delay, we iene pangakahan delay, iene nakanak tinaat de, we bakas takakan helime oras na diki-diki, si waktu binoo re magdialim kapasalangan. Napuha siri, pinengurung na we de iene miaan pemeldirin atawakan iene halga miaan peinte sinden bang me kue itu si pein me jaman tag na iene darahim dirham atawakan iene me sin katas bang me kue itu sumagwa me tuule iene sin miaan dirham sampai inurungan ni siya nabiYUSUF iyan miaan halga iyan miaan binelire miaan. So pen Allah Ta'alahin walamma jahazahum bijahazihim qala tuni bi akhil lakum min abikum ala tarawna anni ufil kayla wa ana khairul munzilin. Pa inne si waktu na sa ili mian inandang we nabiYUSUF iene me kinakan tebelire mian misara nabiYUSUF tudyo iene me petek kasi mian atau akan me pong tinaine mian pa inne ituni bi akhillakum min abikum bang makajari pa inne bang makajari pa inne miaan
boohon bipein ne pitu iene pong tinaibi amban sa mali. Yene mata amban melei dia le Palestina le Yusuf me an Benyamin. Ala tarawni anni ufil kaila ga kepenne te kitebi mian pasaktu-saktuku iene pegilukun atau akan pagtakeskun sampai ilebihan pepenne weku iene pengurungku ka amin wa ana khairul munzilin sarta pe inne te kitebi isa bangsa inge bentuk pengemulia kami ka amin inuntul kamu weku pahap pege si waktu inurungan wa nabiYUSUF kinakan may pong tinaine miyaan tinambahan wa nabiYUSUF pesobra amban iene haga pemelirin na pen nabiYUSUF ga kepen ne kitebi tambahan ku pepein na iene takesan pengurung ku ka amin duk iene pein ne miyaan untul te pekam pahapapen ne tu dalam astana aku tu dalam miyaan mansionku bang may ko ito si fa illam ta'tuni bihi fala kaila lakum indi wala taqrabun banggi pe inne boobi pitu pong tinaiwi dan buwali banggi boobi pitu iene pong tinaiwi mataamban lay bangkam pitu balik gene kam pebelihanku gene kam penne pebelihanku wala takrabun dukdane kampenne patapit si astana kuin inen samantaraan gete boobi iene pong tinaibi mataamban di alam lahat Palestina. So manjari me umat Islam gay keteuhan we me pong tinaine bi Yusufin we pong tinairen ne Yusuf iene me misa-misa si delwan le na penne fa illam ta'tuni bihi bangge penne boobi pitu pong tinaibi mataamban le fala kaila lakum indi gene kam pebelihan ku balik duk gene kam takesan ku balik iene miyaan kinakan ganta binalibin inen wala taqrabun duk dane kam patapit iene silahat pegne Qur'an ku inen atau akan iene silahat Misir yene inantanan nabiYUSUF alaihi salatu wassalam yan ine bisaraden qalu sanurawidu anhu abahu wa inna lafa'ilun fa inne okew dembua nekura kalasahan sanurawidu anhu abahu bo kami rahu magbisara iyene ammanen bo kami rahu magbisara iyene ammanin mananin Nabi Yaqub alaihi salatu wassalam samarin wa inna la fa'ilun duk bennal penne kami hinang kami iene pangandakan no iyan bang pe inne miaan kediskartehan we kami atau akan tebo o megbisara we kami iene sa may kemihin pinebo o we de iene miaan pong tinaikeme dembuak mataamban miaan iene Benyamin manjari may umat Islam ga pinetuhut we Nabi Yaqub iene Benyamin atawakan iene miaan pong tinai Yusuf ang badlanggong miaan sabab puwas maghapin duk mapatag po Nabi Yusufin alaihi salatu wassalam gayne ngandel iene miaan Yaqub sime pong tinai miaan kalu hininang we rivalik kwe pengehinang de po Yusufin ilabo dem kupong sampai tumala amban iye nemiaan iye sampai tepiah pelahat Misir pinebelihan sinadagangan ko ne te subahat tele me umat Islam puas amban ili dahil lu amban palanjalte bang iye nemiaan pangandel lumandu lepas amban manusia tantunin teed hunit ne manamal Butawi atau akan hunit ne manamal pinabalik
Si waktu hininang we me pong tineire inin. Yene hinang de pu Yusufin alaihi salatu wassalam. Gayne ngandel iene samarin. Metuhut dembuak pong tineire mataamban mian. Benyamin hangkan ni siya magpain. Kalu siya narawidu anhu. Diskartehan kami siya. Atawakan bawa kami siya magbisyara. Isun kami siya. Bangpan isa beboone. Si kami iene dembuak pong tineire kemili. InsyaAllah hinang kami penne iene mian. Pemoo iye magbisyarahe. Niya bisyara Arab me pong tinai kalasahan. Pa inni man aksara fi syai'in yurasu bihi. Bang iye ne miyaan niya dat no sigi-sigi hinang no. Niya waktu ne te hinang baktul ne si aahin siya miyaan pangadatan no. Upamanin niya me manusia megpebuka kahaba. Sampai umabot miyaan panagnaan bulan Ramadan, sampai umabot 10 elew. 10 elew. Megpebuka hadya kahaba upama rin masjid. So pagtaabot si ke 10 elew nin, atawakan iyan miyaan si ke 10 dembuwa elew nin, naihip miyaan niya lengan dembuwa peinte aamyaan hapme sambuang ga upama na sampay ga miyaan continue kepegpebuka nen chike sampuk dembuwa illewli sumaguwa niya alai kinakan ketekahan weme yene mebeyak siya memuka dari masjirin sa duman megbettarin iyene miyaan asal-asal di megpebuka ali ased di mebebettad meleihin sumagawa ka kiteri. So ini mapaasik si ame muka alay. Mapaasik si ame muka alay me pong tinai kalasahan. Megbettad leiru iene megbettad 10 elew mapalabi miyaan. Ine bisararin. Ando ubung bisan pinain silenganan masih kite ambanan ne iene ganta pemukate. Buada pun duman ne iye megbettadlay, aased di ne. Sumaguwa pege iye ne kebiaksahan din. Aahin wal me mebuka siyehin. Atawakan wal megurung kinakan kawa bukain. Iye ne mepetulak miyaan. So, bisan keniaan nin duman iye megbettarin. Duman iye peinte miyaan megbelahin. Paasik ni delem kok manusia alay. Iyene megurung kinakan pemukaan de si kesempuk dembuwa illumian. So may umat Islam pa inne man aksara fi syai'in yurasu bihi. Bang keniaan nen hinang nu sigi-sigi dembuwa parkalaian sampai luni keu si iyan baktul. Kineteuhan WA ame pong tinai kelasa. So bang niya upama ambandeng kepak isam. Ambandeng kepak isam. Niya dembuwa apanang keu. Asal kaba sangim niya hadja katangkewan wa inin. Cuma gua ga hadja bakas iene mian kebuktian atau akan ga bakas keaktualan. So dembuak sangim tumuli i. Sampai ga iye makatangkew. Atau akan ga iye mekesek lumaa. Naihip niya ased di nangkew. Serta mian tatangkew mi amban luma tepit-tepit de mian. Iyan miyaan kapanyapan din. So may pesek dilem kok aalay. Penigay ni pap jungo nang kew ainin. Tinaat din iyan kebeaksyahan de amig tengkewin. Bisan kaniaan din ased din meneng kewin. Pegge iyan kebeaksyahan ahin sa adat amyaan. So bisan duduman iyan meneng kewin tehinang iyan kepetunaan meneng kewin mapong tinai kalasan. So ini man akthara fi syai'in yurathu bihi. Bang niya adat dembuwa niya waktu ni baktul ite kilale iyan si adat ni miyaan may pong tinay kelasa. So hangkan niya dembuwa ko dili Makkah megipat-ipat kambing may pong tinay kelasahan. Miyaan dembuwa ilaw ngenlang we benal miyaan niya siyong helimeo
tek kang ngikeb iye atau akan ngiket iye duk kambing nen songin lang di kampitu penne di kampitu tawangun biku tiya ku pein ne song kine keto helimeu napi ne baru aahin pagpayam de sa ili halimeu malaihin ga niya halimeu lai ga niya miaan kambing takakan lemikian iya peningko nen so ine bisaranen lola ku hepi miaan dukam hadja umubas pitu tuju aku peg si kedua eleunen sayir bisa binang nen ngelang we niya helime ganta ngusa iye duk kambing nen pagbalu ni isa baahin pagpayam de helime we rahu lairo kambing nen lairo ningko ga du iye niya miaan hinggil amban iye nemian kambing nemian duk baran nemian so pene lola ku pili miaan duk kam hadja tepitu tuju aku pegsi ketelu eleunen me pong tinai kalasahan halime uto o nemetek kahin duk sarta takakan ne kambing nen duk sarta iye song sinigpang ne ilupugan so ngelang ne si me manusia tawangun biku tiya ni halimeu ngeddo aku tiya na halimeu mian mangan kambing kun tiya na halimeu ngalupug aku ini dalam kok aahin pen me aahin lola ne hepili kok kantang dua eleu mapalabe mian lola ne ili kok kantang dua eleu mapalabe mian so manjari me umat Islam sinawab bege ene mapaasek dalam kok aahin we lola ne we ulahan ne kok dua eleu mapalabe mian ga ne pi aahin na bang iye sampai takakan kemon kambing nen sampai ga niya pente telebi amban ini pat na mian so pein bisyarahin man akthara fi syai'in yurathu bihi bangkeu mian biaksa iye ni sipar kalian pilmi sigi hinang no tehinang baktul ni kewe sa iyan addat nun na nabiYUSUF pongtinay nabiYUSUFin pagsakay tesuleyan sisiye pagsakay kasuleyan sisiye bang siya pagperohan bang siya pengendelan siya re iye nemian pinangendel si semiyaan amban iyen lebeyan megdiskarte siya dahu behu pinebo uwe nebi Yakub iye ne pong tineire miyaan amban inain iye ne Benyamin iye ne pong tineYUSUF langgungin so pege iye ne iyen tekite nebi Yakubin amban cege te pengendelan pang bang pagpebohan pong tineire so inin na umat Islam inin subay inipatten bi as Muslim kita bi si zaman kuetwin inen so bang petek kayan pininte mismo kita bi si zaman kuetwin inen pinain hape pinain bisayain pemebelihan gay marupang hape pinain bisayain pemelihan gay marupang dane pinain bang Muslim bisan dumangga buhuk pende miaan we manggahap bisan dumiaan buas NFA pende we buas basak so bang Muslim pinain magdagang atau akan bang iyakan pinain magdagang pepite iyakan bang iyakan pinain magdagang asal gay pinain te pengendelan niya waktu ne te bisara si kita bin ini sabab bang upama kahaba ni meli aahin tuju iyakan atau akan tuju megtitinda ini kibiaksahan den wasi pinerupang we amig tindamian so ine gua nen tebo obo o sampai amahatulin me pong tinai kalasahan ini sabab bangla ini keu te biaksa te kilale we dem buat kauman mian te hinang la ini iene mian piniding atau akan binetat iyan na pangadatan nun. May aputingan upama. May aputingan. Wal mutingan dende upama. Wal makuhan me dende me damak. Wal makuhan me dende miyaan. Ine ni. Pagtabot sa ili misara. Bisan duto o binisaranin upama. Bisan duto o binisaranin. Bisan duto o binisaranin. Sababan pinain iyan. Megputing hadya iyan kahawa. Ambaniin, gayni nga tama bisaranin bisan pekeniaan ng kasebenalan. Okay, pag iyan tekilele si iyahin,
Iyan pegputing na miyan. Iyan wal pamarupang na miyan. So may umat Islam, inin, pemintangan bang petek ka. Niya to may kasibuhat na may pong tinaite, may pinainban iyakan. So niya bang petek ka, ako ga ko pa ni blamod ang ban may miyaan ili. Ga ko blamod ang ban may ili, dok ko pinain di Sibyan, penuhutan, ang ban iyan na may ban iyakan. So, pinain ban iyakanin, isanin, wal kita pinag-ingsud-ingsud sa ili, inakalan kita. Pende wa ala algani, dembuwa sa kulang, ine kyo may sempu pihati may kulangin. Uwis, pinebiyahi hadya sa ili, miyaan pinag-adjust-adjust, pinagdagto-dagto, bugero nga tutulak, ngabutan may 2 oras kita nga agad may kintulak. So, uwis ulali kita. Uy, pinain eddo iyakanin pe, miyaan magban ine, di Sibyan, atawakan may megtaimin, ang banuhot bangsari, gene siya makatabang. So, ine bisara may Sibyan mengge menuhut, ine miyaan ban, peinte miyaan. Bangsaten, pinain, yu isa pinain ngakal hadja. Bisan do pinain ekka pekulang nin, pende ng buwa sa. Bisan do pende we song lalgane, ine kew, pinag-ingsud-ingsud hadja sa ili. Pinag-ingsud-ingsud hadja sa ili, gero nga tulalga. May orasan, may 3 oras, mengkin peinte miyaan palarga. So, tehinang bakto sa inin adat kineteuhan yene, manusyain. Yene kinetauhan bangsatin, ambanin legacy, pegge man aksara fi syai'in yurathu bihi. Bang pilmi ni samyan hinangtin, tehinang leggane ahin sikite, tehinang mian ini pangadatantin, bang si pamayam de, bisan dudumain caili kahawa may pong tinai kalasahan. Inin lesson hadya manamalan may pong tinai kalasahan. Ipat tebi iene pegge muslim ten. Sube pe kita tabi adat muslimin. So bang iyan te kite me sindoy agamahin upama. Adat muslimin gay merupang bang magdagang. Adat muslimin bennal bang misyara. Adat iyakanin mian bennal mian bang magmuamalat, bang magjanji. Adat iyakanin mian bang magkadday hap mian binelanin. Gay me pinalarmuran bisan dume pundang penno newe olet pinalabud pe pius pende bahaupe. Banggay tehinang inin tahinang baktul sigite, pinain basta iyakan magdagang, basta iyakan magbiyahe, basta iyakan magkarday, basta iyakan miyan maglito, the best, kay susulayan ni siya iyan may pong tinaik kalasahan. Inin subay tinaliten bi, hadya inin poen nansi inin may pong tinaik kalasahan. Hadya inin pangadji nansi inin, subay anad tebi biniak sa ahin, yene pikilan den cikite bi bang ine te kitere amban kita bi matulin. Payaman bi. Ko me pinain basta buahan bakisyung mamis. Pinain bang buahan bakisyung mamis, buahan pente lahat ko. So bang payaman no duman do isab kemon buahan melehin mamis. Neru isab tebag, niya isab miyaan bang petek kapait. Niya ruisab miyaan bang petek kalisem sumagua pegge ene ien kebiak sahan aahin kaba niya tebelire buahan amban bakisong buahan amban antag kami mamis peg pesel de tehinang bakto ni sampai me delem ruson pinain buahan mebelehin basta buahan billahi mamis bunia ruhep lesem buahan billahi me pong tinai kalasan. So inin example hadja we benal niya waktu ine hinang no pangadatan pag-adat no pag-adat no ien tehinang baktul siya pangadatan no may pong tinai kalasan. So pandak so bang kitebi me delem Manila bang keo pinain abasilan inin bennal te real talk sambatan bahasa kuetuhin. Way kita kelingitan abasilanin upama tagna pe may jaman alhamdulillah ko ito pe kulang-kulang ni. Bang abasilan mura-mura te suspek we mian maghinang laat. Bang abasilan mura-mura te suspek we mian bakas may magkidnap. Bang abasilan te suspek mian we basag may bakas may mapatay atawakan may bahani. Sinabab pegge yai wal pinegwa siniyusin. Way wal mabaktul dilem Pilipinasin, wal ni hadjal hatten pagsasewan, wal ni hadjal hatten
Iyan miyaan. Pagbunuan metulay. So amban iin. Bisan do kitiga makabatok. Bisan do kitiga niya pangalab-ngalab. Teruk me iyan na magkikahinangan li. Sampai kita tebo o may pong tinaikalasahan. So alhamdulillah. Hangkan ipat tabi lahat tan be kuwa ito. Kuwa ito baktul na balik. Pagbolahan na upama. Binisita na may amban Luzon. Binisita na may amban Manila. Binisita na may amban Guwa. Di si Kulas. Bakas tepi na may Kuwait Beach. Yan ni si Kulas baktul yung dalam Facebook. Maglibot Pilipinas. Bakas tepi na dalam basilan. So gay na tinaliw. Pagge tepegwa teni. Tepegwa teni abdatin. We benal hat tepi basilanin. Hatul neruksan yang na may pong tinaikalasahan. So puas ang bani. Iyan takali si kita hincaili. We ga na niya. Ang baniin, kuwa ito pa kulang-kulang na iya may parkalain inin. So, man akthara fi shay'in yurathu bihi. Bang niya, pangadatan no dem buwa parkala, tantunin ten, yurathu bihi, kebiaksahan kewian, iya ni miyaan, kinetauhan, lukew si iyan tekilale, may pong tinai kalasahan. Indananun, pangilalehan kauhin balidwek kayo, awe, baya keurugay. Isa nin bang niya piyo hap kauman no nilaw kao upaman magtilaw ako mian kilale no kipinain si Sibyan atawakan si Ippan nabang upama pa inye na pinilewan no lay nawe bung tekilale uwe ko tekilale ko pinain mian nagana problema so banggay kitawahan de dugay ko tekilale ri yene alin pagtaat numiyaan may pong tinaikalasahan. Yene miyaan alin ine megtui si kedue option nin. Pinain ebe pinain kapag tingin nero. Ebe pinain iyo tahay miyaan ko tengkole yang pinain baran nero. Iyo pinain boy basag iyo mag-live di Facebook sumagawa mag-live nasihat pinain natawakan pag-Facebook. So keruwe, banggay kay ketauhan si alen no, ketauhan kay sisipat no. Ketauhan kay sisipat no. So, ketauhan kay si kakabagtingin no, si kakagagbaran no. Ketauhan kay si adat no. Pinan iyo, miyan basag pinain, mag-live dyan ng Facebook. Pinain hati. So, tekilale kay si adat no. Hangkan, banggay tekilale iyan alen nun, pagipentagay kay sikat. Pikilelehon ang banlebe pangadatan no iyan si pangadatan ha. So bang upamanin, tekilale alin nun, pinain. Walo pinain magleddean di alim Facebook mag TikTok upama pinain. Walo magkembotan. Igay pinagkitawhan ko alin nin. Sumaku asal basag to yung magkembotan pinain may di alim TikTok. Atawakan may antag-antag ni. Atawakan may di alim Facebook live pinain. Wali pinain magpinansyakan upama papitin. So, lazy miyaan, tekilale kyo. Sige na tekilale alin nun, tekilale kyo ang badlebe pangadatan. So, man akthara fi shay'in yurathu bihi. Bang niya sige-sige, hinang mo parkala miyaan. Parkala miyaan. Lai kyo tehinang baktul. Iyan ni si manusyain may pong tinaikalasahan. So, nabiYUSUF, may pong tinayusufin, hangkan ni siya po siya may kabisyara. Kalu siya nurawidu anhu abahu, diskartehan kami dahu, iyan namin amma kamihin. Atawakan, bao kami rahu magbisyara amma kamihin. Duk, iyan panganderde, si kami pong tinaikamili, Benyamin, pegge tekilali si, dukla siya baktul. Iyan nagite pengendelan, bang pagpebuhan, ko jaman paatag po nabiYUSUF, alaihi salatu wassalam. So, inin lesson hadja manamal. Bang niya tamanan hadja pangadji si Kissa tabi inin. Dembuwa ang bantamanan hadji. Sigein makatapuan. Inin makatapuanin may pong tinaikalasahan. Pangadji hadji. Wei pegi siya alin bang siya tabi. Bang baktul iyakanin upama siukatan na may Bisaya. Binuletik sa iri may tingin upama pegi Bisaya. Tek kayakanin. Muletik may tingi Bisaya atau akan may ngeddo alata Bisaya pagi bahasa Bisaya aru. So inegwa nin
Duman hat-hat yene aali tisospekin sumagua pinain basta iakan gekikitan Bisaya pinain. Sube kita bipelelalik. So inin problema manamalan si zaman kue itu. Awe problema bang upama inin tekilale si kita bihin. Inin tekilale si kita bihin. Yene me pakarajaan sa inin. Mga katautay manghuran kalasahan. So inin point number 1. Iyan si kuhap-kuhap itu may pong tinaik kalasahan. Pi oras, pi minute ni jo, pi oras ni. Payaman ko gitu. Gai. Alay tele, payaman ko bang si pian. Inin may pong tinaik kalasahan mian. Yene tapangaji tabi hadja manamal pangaji. Yene si mian oras ini. So alhamdulillah bisa kita kilale upama si pia minit 44. Menjadi bisa kita kilale upama may pong tinai kalasahan. Duman kita kilale si megsingal timbangan. Duman kita kilale si megperupang mian si pegkorakot. Duman kita kilale wal ngeletik siukatan na may Bisaya anya nyate bi. Duman kita kilale mian si may pagdagang tabid-tabid upama bisan do tabid-tabid mian diilaw pa upama pinain bahao pa yan. Sa ingi ka bahao bang pinayaman wa aahin upama tabid-tabid sinumot ni ko wakas magbola. Gana niya siukal na bisan ahat-ahat. Is pino bahao pa. So pag sakay meli sa ili may kibelihin sa ili. Away pinain ngakal iyakan miyaan atawakan ngakal muslimian ta nati tibid-tibid sinungot pinebelanin. Tani ko bakas may bola li may game tibid-tibid pinebelihan so da pinain bang aian pemilihan dakam ngandel magpain niyo bahau ini kau hati miyaan andam ni iene miyaan tibid-tibid pinebelihan ni may pung tinay. So bang menan kita si inin baktul. Nahangkan hipnia me bang petek ka tagna takite pe siya para me dilem me inbox. Takite hadja siya text nen me nantiki siya nantiki upama ina kahante kyo megtuy ne binalak. Gipe ban gibutan makasalam, gipe gibutan me kebisya, megtuy ne automatic block. Si meg-text siya, pegi baktul ni, kawa-kawa ni text ni, wasa magbeku damak, wasa magpaku miyaan indabayo, wasa magpaku, so, amyan, bisan gusto wasa miyaan agen-agen, panalaman ni kawin, ganta pamagay ni, atawakan ganta miyaan, misarahatul do, sabab iyan pegi mabaktul siya, wasa si pegpekuan damak, ang bandende Saudi upama, nala ini tehinang tekilale ni ini inin damak boy sampai pinagheldian we aahi. So inin me pong tinai kalasahan me pong tinai kalasahan si tenged pangadji tebi si kuhap-kuhap itu Nabi Allah Ta'ala hin qalu sanurawidu anhu abahu wa inna lafa'ilun. Diskartehan kami rahu. Bo kami rahu magbisara amma kamihin. Bo kami rahu magbisara amma kamihin. Duk peboon si kami pong tinaikem Yusufin. Mian. Supaya tapaharap kami atau akan tebo kami tujuh kau. Tebo kami tujuh kau. So inin me pong tinai kalasahan. Nalain Pain Yusuf pagsakay sa ili wa qala li fityanihi ij'alu bida'atahum fi rihalihim la'allahum ya'rifunaha idhan qalabu ila ahlihim la'allahum yarji'un. Wa qala li fityanihi misara nabiYUSUF mian si me iyan bataan nen
puas na sayili pinebelihan me pong tinainem yaan. Puas na sayili pinebelihan me pong tinainem yaan me pong tinaikalas. Pa in nabiYUSUF si me bataan na lifit yanihi ij'alu bida'atahum fi rihalihim. Pabalikun bipain ni halga iyene. Pabalikun bipain ni halga sinde inin atau akan sinde bakas pemelire inin. Peisuhun bibalik dialem iyene miyaan bakanan bakas binelire miyaan. So may umat Islam pinabalik doe nabiYUSUF iyene sin bakas pemelire. So bisan sa ingge miyaan bisan sa ingge ko ister iyene mapaatag si antara ne ruk iyene me pong tinaine miyaan masi-masi pe isab lai lasahin lai iyene peg konsensahin lai ne iye ke concernin dalam pangatayan ni nabiYUSUF dinak pinabalik iyene alata bakas pemeli me pong tinaine miyaan si bakanan iyene bakas tebeli rin siga ta alab-alab iyene we me pong tinairen me pong tinaikalasahan. La'allahum ya'rifunaha idang qalabu ila ahlihim la'allahum yarji'un. Pabalikun bi painne ala tainin dia lembakanan de duman pan si pamayaman de sikretun bi pemebelik bi iyene sinde ini. Kalau kete wahande bang pekitebi cuma kuwa pabalikun bi miaan siga lebay tekite we miaan pong tinaina miaan ubus paine la'allahum yarji'un fa idang qalabu ila ahlihim la'allahum yarji'un supaya penne tebo ore balik 7 pamilyare iyene miaan alata bakas pemelire inen miaan supaya se tabalik pi hap iyene pune biyakum si samare miaan duk sama Yusuf miaan me pong tinaikalasahan. So sampai sibat ni. Sampai sibat ni. So magua niya inambanan nabiYUSUF dembuwa ang bansempu miyaan pagi sempu siya mepihin niya dembuwa inambanan nabiYUSUF ang bansempu miyaan peinte bilang miyaan duk isa balik yan may pong tinaira miyaan. So adakala bangge inambanan bangge pen ambanan ko dembuwa inin pende si Sham'un ko inambananin nan sine. Adakala penne ko kampenne genebalik pitu. So magwa penne ambanan bidembuwa pong tinaibi inin siyam kam hajja mabalik iyan miyaan mepi 7 amma vid 7 lahat Palestinin ubus mungkin kambalik pitu duk iyan pong tinaibin. Iyan pinasan kulay. Falamma raja'u ila abihim qalu ya abana muni'a minna al-kaylu fa arsil ma'ana akhana naqtal wa inna lahafizun. Pagsakay sa ili tekka ni siya po ni Yaqub bakas memiliki nakan miyaan amban iya ni Misir amban Misir miyaan fain Allah falamma raja'u ila abihim si waktu ni siya tabalik si samari miyaan po ni Yaqub qalu ya abana muni'a minna al-kaylu o pain na kami kalasahan. Gay na kimi pain na tinakesan pabalik. Gay na kimi pinabelihan pabalik. Muni amin nal kaylo. Bima na gay na kimi pinabelihan pabalik. O pain na kami kalasahan. Malingkan. Faarsil ma'ana akhana. Naktal wa inna lahu lahafidun. Sa mungkin kami pain na kura ali pabalik. Suway tebo o kami pong tinaikemihin. Yene Benyamin, naktal. Na supaya kami mekedok kiluhan ang bani. Wa inna lahafidun. Dukdake ususi. Ipat kami sa yene Benyamin, bang pebo onu 7 kami. Mana nin, tinagnaan nawe na binomag-bisara na Yaqub, alayhi salatu wassalam. Sama rin, supaya pinebo uwe re Benyamin, pong tinebi Yusufin alaihi salatu wassalam supaya siya mekeweli pabalik amban ini dagangan miyaan may pong tinaikalasahan. Fa inna bi Yaqub qala hal amanukum alayhi illa kama amintukum ala akhihi min qabl
fallahu khairun hafizan wa huwa arhamur rahimin. Baca penne sayan bisarabin. Boowi penne Benyamin seli Yusufin. Pihap lahat Misir le katalani. Pilahat hap Egypt le katalani. Bahasa ngandel kusikaam meboo iye. Puas amban hininangbi pu Yusuf zaman tagnain. Abang may ko ito gay kumabaya keminduehan. Mana nek asal gay ni siya pinangandel. Tinalaw Yakob. Meboo Benyamin bisan sa ili pinasan wa Yusuf. Pagkakakib kitawahan na wa Yusuf mamasan iyahin. Tantunen pa ini. Gay kang pangandel ko. Puas amban iya ni hininangbi pu Yusuf zaman tagna. Ilapo oy bimegdelem kupong. Sampai lepas amban ako. Sampai umabot tepi 40 tahun may pong tinay kalasahan. Ga mag-alab-alab ni Yakob. Duk ni Yusuf alaihi salatu wassalam. Ga mag-alab-alab. Yene dembuwa amma malasa. Duk dembuwa anak iya ni kinalasahan. Uwe ni manamal-namal. 40 tahun magkalepas. Sinabab amban iya ni may kikahinangan pong tinainam yan. So hangkan may kabisara. Sa ingipin ni pangandel ko si kaam. Pero ako pong tinaibi inin Benyamin hap Misir katalane iin. Bubakas na kam textingan ko dahil, bakas na kam pengendel ko dahil, po Yusuf, garo kam te pengendelan, tara-ara biru minula, sampai tiya ne penega tu si zaman ko ituin inin. Fallahu khairun hafizan. Bennal penne Allahin sangat iye matau mengipatin. Wahwa arhamur rahimin. Duk Allah Ta'ala iye penne sangat matau memeli halain. Wahwa arhamur rahimin. Tantunin teen. Allah Ta'ala hin iya tamanan memeesein amban kemon maasi turya tak bolak dunya ini. So sayili pagbisarahin. Maananin tagna luhat na ipong tinai kalasahan. Tagna bino magbisara. Iya na may ipong tiniri miyaan. Miyaan tantunin teen. Ga baya ni Yakob mebo iya ni Benyamin pipo ni Yusuf alaihi salatu wassalam. Nalain magwa yene tebeliden na sayili. Pente yene magwa kinakan bakas binelire amban nekura si Misir miyaan. Yene nekura mahatuldok nekura maadil miyaan may pong tinay kalasahan. Walamma fatahu mata'ahum wajadu bida'atahum ruddat ilayhim. Pagsakay sayili lukare yene miyaan anu miyaan kinakan binetebelire miyaan, ihip besyuang manampang siyehin, yene alata bakas pemelirin, tapabalik si siye. Ini si balik, iya na kura bakas pemilihan dali. So, may umat Islam, ulali, iyene miyaan, subhanallah, pinanhatul na kuinin na kura, miyaan puas kita meli, ilabihan pawe ne panakes ne pen ne kinakanten. Pinebidda pa kite. Amban iya ne takasan sinduehin. Puasili pinabalik pe iya ne halga bakas pemeliten. Pen yene isa me pong tinaine man po ne Yakob. Qalu ya abana ma nabghi. Hadhihi bida'atuna ruddat ilayna. Wa namiru ahlana. Wa nahfadu akhana. Wa nazdadu kayla ba'irin. Dhalika kailun yasir. O pa inni amma kami. Manabdi ina pa na kalagihantin. Ina pa isa na miyaan inaddoten. Hadihi bida'atuna ruddat ilayna. Payaman me pinne. Sin pemeliten. Pinabalik pinne si kite. Pinabalik si kami. Hawahatul ne kura ili. Atawakan hawahatul iya na miyaan pemilihan kami ili. Pebauhun ni penne si kami balik. Hatul do penne iya ne kura mian kepemilihan te kinakanle iya ne Yusuf alaihi salatu wassalam. Wa namiru ahlana supaya kebite penne mian
kepemo o si me ahli pamilya ti amban me kinakan pagi banggay pinewo we no iyan ni sali kami iyan Benyamin gay kita pinabelihan balik naga ni abote tujuh ahli pamilya ti wala miru ahlana pebohon ne pen ne pong tinay kamiyan supaya niya buo kami kinakan si me pamilya kamihin wa nahfadhu akhana duk ipat kami sa pelihala kami sa pong tinay kamihin bang buo kami ne pi mian hapmisir ganta binomeg yene binoo yene sinekura mamasan iyali mananin po Yusuf wanazdadu kayla ba'ir duk bang penne paboon mo pong tinaikamihan Benyamin namas ne penne katambahan penne kinakante booten kinakan iyene mian pengurung ne kitehin dagantaan boohan unta kayla ba'ir yene siganta deboohan unta pain yan tafsiran dzalika kailun yasir dua tafsiran nan sini yan pain ne mian kiluhan diki-diki ruepi atau akan sidem buat tafsiran ne dake ususe ieru kiluhan pinebo kemi pu Benyaminin bang bo kami pihak Yusuf yasir kiluhan murah-murah ru mana nen geru pebohatan kami iene pong tinai kamihin may umat Islam mian fa inna bi Yaqub alaihi salatu wassalam pagjakay sa ili tekitene mian hatul ne kura pemilihan de mian duk iye ne bisara me pong tine Yusuf mian si iye nalain ne bintong balik pangatian ne ine bisaranin qala lan ursilahu ma'akum hatta tu'tuni mawthiqan min Allah la ta'tunnani bihi illa an yuhata bikum falamma atawhu mawthiqahum qala Allahu ala ma naqulu wakil pagsikay sa ili takale wa Nabi Yaqub iyan miyaan anu miyaan bisarare miyaan dok ketawahan Nabi Yaqub iyan hatulan sin nakura song petujuhan de miyaan paine ge iye pebo ko si kaam ge ko penne mebo ni si kaam malingkan chube kita birahu magjanji hagit lan ursilahu ma'akum ge pebo ko si kaam pong tinaiwi inin Benyamin hatta tu'tuni mawthiqan min Allah samantaraan ge kam dahu nga janji ge kam napa si Allah subhanahu wa ta'ala la ta'tunnani bihi we bennal masirubo obi si aku balik iene pong tinaiwin inen puas amban pemo obi iye hapmisir inin subhanallah trust sambatan bahasa kuwaituhin bang lumandu lepas pangandelin hunit manamal pinabalik ko ibarat kasa tapag bang pesa weno kasa niya waktu ne tepeg tukbu duwe no yene kasa me pesa mian sumagua tegegali ne me pong tinai kalasan duman ne balik ko tagnai so inin pen Nabi Yaqub alaihi salatu wassalam gay pen ne pebo ko si kaam sahingga samantaraan gay kam napa si Allah Ta'ala dukurungan biku janji si alen Allah Ta'ala we bennal po obiru pitu balik si aku pong tinaibin inen Benyamin falamma atawhu mawthiqahum qala Allah ala ma naqul waqil si waktu sa ili pinengurung ne atau akan ngajanji ne duk napa ne ine me pong tinaine mian si delwan Nabi Yaqub alaihi salatu wassalam wa bennal bo oder balik Benyamin yene si Yusuf mian puas pemoore iye amban Misir pekesua iye ne sinekurali pen Nabi Yaqub wallahu ala ma naqul wakil ma aqul wakil duk mian Allah Ta'ala ne penne iye magbaya-abaya iye ne si binisarabi iyan iye ne si mian pinaintebin inen Allah Ta'ala ne iye nga tao we bennal makapagjanji kitebi we bao wirubalik pitu iye ne mian pong tinaibin Benyamin puasili me pong tinai pinebo ni selire mian pipu Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam sampai tipun ne siya isilahat Misir
insyaallah subhanahu wa ta'ala ine maghapinin, ine mapaatagin pagsakay na magkasuwa Yusuf ine rupong tinaine inen nadaine may pong tinaiklasahan miyaan megkinatao ni sarta megpaisib pinaisib ni siya yene si bakas may ilabayan de jaman tagna yene hinang de po ni Yusufin sumaguwa insyaallah subhanahu wa ta'ala gipainin tesubus te bang ko ito sumaguwa adakala may pesyong miyaan teubus te bangge isab may sumu ko kubisi may pesyong insyaallah subhanahu wa ta'ala sumaguwa bangge ru kubisi na miyaan continue te iyan kisain inen mas labi pelingkatnin atau akan mas labi pehapnin dok hajreb pangadji si waktu ni siya megkasua carta tinaat ni dembuat iyan ni laku-laku re jaman tagnali dok bang ine hinang den si antara re sumagua inen ketauhan tabi inin insyaallah taala si me pesunu iyan ni kisain inen may pong tinai kalasan so mian bang kuap-kuap itu taman ni rahu mian salam dua asika am kemun mian simi pung tinai kami tu di dalam Saudi di dalam Jeddah di dalam Madinah di dalam mian Taif di dalam Buraida Al-Qasim Unaiza di dalam mian Abha di dalam Baha di dalam Dammam salam dua sikam kemon may pong tinai kalasan mula-mula di dalam Riyadh iyan may pong tinai kami si daru zikr si may hayu shifa si may Allah alam bang antag ni tu basta tu di dalam Riyadh salam dua sikam kemon bang kita bipa ini sa pinalihara wa Allah subhanahu wa ta'ala may pong tinai kami si Kuwait pong tinai kami si may Bahrain si Dubai si Sudan si Jordan si si Oman si may Bahrain si may antag-antag ni basta tu dalam Middle East salam dua si kam kemun may pong tinai kami si Afrika si may Congo upama ko may niya umaten ang ban may Congo tu niya may pong tinay kami niya may kinausbahan kulo dalam lahat Congo magtarabaho siya bang patek ka umaten sikit si live tain inin salam dua si kaam kemon patul-hatul kamelu si lahat Congo demikian si mian silangan Malaysia mula-mula kamanamal iyan si Malaysia mutabi sikit atau akan mayaman kita bi pahaten si subjective inin salam dua si siya kemon si Malaysia si Indonesia si Brunei si lemikian Philippines iyan mula-mula si lahat basilan salam dua si kaam kemon may pong tinai kalasahan duk iyan si siya may mention alhamdulillah puas mian may siyampu ko lay sangim si delem basila delem lamitan pinaheling we re muhadarat tabi inin delem icom si channel 6 tartan tu hadja si Kissa tabi inen yene channel 6 makataat si tiranan channel 6 delem icom salam dua si kaam kemon magsyukur yene si kaam si pakalebi si muhadarat tabi inen demikian yene mian may pong tinay kami si may Europe si may United Kingdom atau akan antag-antag ni si lahat may Europe salam dua si kaam kemon bang kita bipan isab pinalihara wa Allah subhanahu wa ta'ala hin mian mura sa kita bi magkasuwa pabalik insyaallah ta'ala pesyong-syong atau akan may sumu bang sasamian magsyukur yene si may siye mian sinabab amban siye continue iyan live tebin inen gene kam takitakiku dinembuat ko kam peddian peddi tinakitakihin cuma gua Allah Ta'ala ni iye minung basang ka amin may pong tinai kalasahan salam duaa wabillahi taufiq wal hidayah assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh